bakunzi ba CralleneSport TV rero turi hano muri stade Ikirenga aho imikino yahuje ababyeyi barerera muri Stella Matutina. N'imikino ituma abana baganira n'ababyeyi ku burere bwabo ndetse bagasangira uburezi bw'abana n'abarimu. So harimo imikino ya kera rero, harimo nk'uyu mukino wo gukina amatafari ngira ngo bawita tayari, aho iyo bagushose agapira utari watondeka amatafari ubutsinze. So rero nibwo ubona hano umukino byose. So ababyeyi rero babibutsa abana imikino bakinaga kera, ngira ngo urabibona ukuntu bimeze hano. Uyu ni umukino bita tayari, hano rero baramushose, urabona ko ari byiza kandi bituma abana basabana n'ababyeyi babo. Uyu ni umukino bita tayari. CralleneSport TV rero turahari kugira ngo tubagezeho bino birori ukuntu bimeze. Ladies and gentlemen, CralleneSport TV rero hano ababyeyi nabo barimo barakina tayari, amatafari arimo arayatondeka. Ibi rero bituma umwana yishimira uburere ahabwa n'ababyeyi kuko nabo bifatanya nabo. Urabona hano abamama bari gufana uko umukino umeze, uyu bawita tayari. So hano rero iyo bagukubise agapira utari watonda amatafari ubutsinze. Aha rero n'abana bitabiriye imikino barererwa muri Stella Matutina nk'uko urimo ubibona. Aba ni abafanizi b'Agati. Aya rero ni Agati bari gukina. Agati ni umukino umaze igihe kirekire mu gihugu cy'u Rwanda. Urabona hano umwana ari kwirukanka, hano bamuhereje Agati arirukanka, hano bamwirukankanye kugira ngo bamufate. Umukino w'Agati rero urabona ko ni umwe mu mikino iri gushimisha abantu hano. Aba ni abafana rero bitabiriye imikino. Uyu ni umukino rero uhuza ababyeyi n'abana. Aba ni abafanizi. Wow, urabona ko abana bishimiye kuba basuwe n'ababyeyi kandi biraryoshye. Wow. Ladies and gentlemen, CralleneSport TV rero turari kugira tubagezeho imikino iri kuhabera. Hano ni groupe ikina mu mifuka aho basigana ku ntera ya metero 15. So ababyeyi n'abana rero urabona ko bizihiwe mu gukina uno mukino w'imideyi. So rero ubaha konsigne arimo arabaha konsigne kugira ngo bagende. So dutegereje ko babahagurutsa rero. CralleneSport TV rero ni televiziyo ikora ku muyoboro wa YouTube channel kugira ngo ibagezeho ibikorerwa muri siporo. Ibi byose rero ni kufatanya na Stella Matutina na CralleneSport TV. Arimo arababarira. So nguko uko bataruka mu mideyi. CralleneSport TV rero nuko babaye bagiye, uriya niwe wa mbere rero urabona ko yenda kugerayo. Bataruka mu mideyi, urabona ko babishimishije kandi bimeze neza. So tugiye mu yindi group rero yo ni ukutwara amazi mu ntoki ukajya kuzuza. Nabyita ko ari nka challenge games, bariho bakina batwara amazi mu biganza ukagenda mu basi. Bareba rero uwayamazemo mbere. Ese ninde uza kuba abo wa mbere? Ibyo byose tubiteza amaso hano rero muri no challenge games yo gutwara amazi mu biganza. Urayirukankana ukayatwara hariya ugashyiramo. So biba biryoshye rero muri rusange. Ninde uza kuba abo wa mbere muri challenge games? Challenge games biryoshye muri rusange. Hano rero turi aho umuco nyarwanda kera abanyarwanda barangwaga no gusimbuka urukiramende. Hano tugiye kureba rero ninde uza kuba arusimbuka, ninde uza kuba arunera nk'uko mu kinyarwanda babivugaga. Nibyo dutezeho amazi. Aba rero nabiteguye kuza gusimbuka urukiramende muri rusange. Bariya rero ni ababyeyi baje kureba uko urukiramende barusimbuka. Hano n'utwana turiho dusimbuka urukiramende. Hano rero n'abariho basimbuka urukiramende. Hano rarunereye
katurebe ugiye kwesera hariya CralleneSport TV rero katurebe. Wow. Yes, bravo, yagerageje ugereranyije n'ibirafite. So rero uku niko bimeze muri rusange ku Urukiramende. Wow, ibyishimo rero birahenda muri rusange. Hano ni Stella Matutina ku bufatanye na RFC organization. Imikino ikaba iriho isozwa, harimo tayari gukubita inyundo umusumari hariya rero. Hano rero ni ama game challenge rero. Hano ni ugushota ukoresheje, arimo arakubita inyundo. Ama game challenge iri kuba ama game challenge ni ukuzuga kubitaho rimwe ukagenda. Oh wow, so rero muri rusange imikino yaranze ibirori muri rusange ni wow, nuko byari bimeze. Siporo ihuza abantu, siporo ni ubuzima, nuko tugashoje abantu babona ko babishimye muri rusange. Wow, like mukore share, mukore subscribe, kongere tubane. Bye bye.